Soc en Joan Antoni Ponsedés, president de la ONG Asociació Proinfants, amb seu a Barcelona. Este año de 2021 tenemos el gusto y el placer de poder celebrar 20 años de actividad en el mundo infantil de los alrededores de las barriadas de 4 ciudades en las que estamos trabajando. Con motivo de nuestro 20 aniversario, quería haceros llegar brevemente el pulso de 4 de los protagonistas de nuestro trabajo sobre el terreno. Por la voz de Carlos Gil en Dakar, podréis ver y valorar el extraordinario trabajo que se está desempeñando ahí. A través de Primitiva Vela, de la hermana Primitiva Vela en Mumbai, veréis la voz de una persona comprometida, gracias o con nuestros proyectos, en sacar adelante la infancia más castigada de los slums de la ciudad de Bombay. Cristina Velázquez, en Medellín, es una protagonista extraordinaria en la educación, reinserción y acogimiento de colectivos infantiles del Alto de la Virgen en la Comuna 13 de esta ciudad. Y finalmente, Raúl Lerones os trae la voz de Barcelona con un proyecto pionero en la educación psicoemocional de niños y niñas de las barriadas, també castigades de Barcelona. Us vull agrair durant molts anys la vostra col·laboració, el vostre ajut i fer-vos sentir el plaer de poder compartir amb nosaltres aquests 20 anys de labor, esperant que en el futur puguem comptar també amb el vostre recolzament. Una abraçada a tots i a totes. Amics de Proinfants, estem molt contents de compartir aquest vídeo amb vosaltres per expressar tot el que significa la col·laboració fidel amb Proinfants. La primera cosa aquí a compartir és justament això, aquesta finalitat. En el món de la cooperació i el desenvolupament anem molt mancats de parteners estratègics, és a dir, de persones, d'institucions que vulguin cooperar amb nosaltres de manera estratègica, és a dir, de manera oportuna, allà on més cal, allà on fa falta, no només allà on la ONG o institució desitja fer-ho i que sigui a llarg termini. I en Proinfants tenim les dues coses. Un, aquest diàleg on cal invertir, aquest diàleg on cal cooperar, que a més això sigui a llarg termini. La segona cosa és el tipus de cooperació de Proinfants, que és una cooperació mixta. D'un costat tenim les classes, tenim la construcció, tenim les inversions, com per exemple, darrerament el preescolar a Samsam. Tenim també la part fonamental de captar, d'anar a cercar els alumnes a qui més els cal, que són les beques. Per tant, Proinfants és el tipus de partener que tots busquem, fidel, a llarg termini, que inverteix en construcció i que cerca els alumnes amb necessitats que són els que volen les beques. Soy hermana de Primi Vela, que junto con mis hermanos de comunidad, aquí en Mumbai, en India, somos testigos de esta historia de amor entre Proinfants y un gran número de niños y familias muy pobres, vulnerables, que se benefician de la generosidad de este gran equipo que sois vosotros de Proinfants. Pertenecemos a la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Nuestra comunidad la formamos 11 hermanas y nos consideramos buscadoras de Dios, siguiendo el modelo de Jesús, por eso somos misioneras. ¿Y dónde lo hacemos? Gracias a Proinfants, en el hogar de Kush, cuyo nombre es bien bonito, significa llévame en el corazón. Para niños, acogiéndolos, ofreciéndoles un clima de cariño y dándoles una infancia feliz y prepararles para el medio de la educación para un futuro mejor. Van a la escuela diariamente, siguen sus estudios superiores y pueden lograr un trabajo digno y sobre todo les reafirmamos en su personalidad. Se ven seguros y capaces de llegar a ser más. Proinfants subvenciona los gastos de estos chiquillos desde los 5 años hasta que acaba la carrera. Gracias a vuestra generosidad
hemos y estamos llevando a cabo los proyectos de cara a la nutrición de niños también marginados de las chabolas de la periferia de Mumbai. Gracias de todo corazón. Thank you, ProInfants. Namaste. Thank you, ProInfant, so much for your generosity. Because of you all, the children who are in slum areas, under flyover, rat pickers, beggars, and those who have no shelter, have been gone for the higher studies. Some are doing their hotel management course, and some have gone in the seminary to become a priest. And here, these little ones, small ones, are studying well. And I am Sister Cecilia Kokia, very happy to be with them and taking care of them. And I am thanking you for your great help. Thank you. Thank you so much. We love you. God bless you all. Thank you, ProInfants. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you, ProInfants. I'm Sister Clara from Angur Children's Home. Thank you for your valuable support in our mobile dispensary mission in few villages of Mumbai, such as Kashika, Mashachapada, Daskulpada, and Diwari College. With your support, we are able to reach out to many migrants and Adivasis. Thank you for this great support. Soy María Cristina Velázquez, coordinadora de la obra Calasanz Contigo de la Fundación Educativa Calasanz en Medellín, Colombia. Los saludo desde el barrio Altos de la Virgen, un lugar desde donde hace ya 16 años iniciamos nuestra labor educativa como una manera de contribuir a la solución de la problemática social de la Comuna 13 de Medellín. ProInfants desde hace 13 años se ha vinculado a este propósito de quitarle niños y jóvenes a las calles y a los grupos al margen de la ley que hacen presencia en esta comunidad. Apoya los refuerzos académicos y las actividades formativas y lúdicas que ofrecemos a niños y niñas en la jornada contraria a la escolar. Además, financia educación superior para nuestros jóvenes, ofreciéndoles la oportunidad de soñar con un futuro mejor para ellos y sus familias. En ProInfants hemos encontrado unos aliados magníficos en el propósito de contribuir a la transformación de la sociedad a través de la educación. Hemos establecido un lazo de hermandad que se evidencia no solo en la atención que prestan al desarrollo de los proyectos, sino también en las problemáticas que viven las familias vinculadas a la obra y el país en general. Es una gran alegría poder celebrar los 20 años de ProInfants en medio de esta crisis mundial y es un motivo para expresarles nuestro cariño y agradecimiento y desearles que sean muchos años más trabajando por la infancia del mundo. Para todas las personas que hacen posible la existencia de ProInfants, les enviamos flores desde Medellín. Gràcies! Hola, bon dia, soc el Raúl Herones, el director de l'entitat social Salesians Sant Jordi i Martí Codolar. Estem al petit barri de la Clota, un dels 73 barris de Barcelona, al districte d'Horta-Guinardó. La valoració que fem de l'ajuda, de la col·laboració econòmica i també de l'acompanyament que ens fa el Joan, el president, és molt i molt positiva, ja que per nosaltres certament és un somni i una resposta que feia molt de temps que enyoràvem poder tenir. ProInfants està vinculat al servei Centre Obert, que és un servei de prevenció sociodiurn que opera amb nens des de 5-6 anyets fins als 18. Com vehiculem aquesta col·laboració econòmica? Des de tres nivells: supervisió de casos que presenta el propi servei Centre Obert, el propi equip, perquè està present la psicòloga en aquestes supervisions d'equip, amb entrevistes personals amb els infants, adolescents i llurs famílies des d'una perspectiva sistèmica, i també realitzant taller de gestions de les emocions en les diferents seccions del Centre Obert. Per tant, són aquestes tres potes que donen una resposta certament integral. Per tant, molt contents d'aquesta col·laboració perquè l'impacte
amb aquesta població és molt significatiu. Per tant, molt agraïts en nom de l'entitat social Martí Codolar.